Assalamu alaikum watukufu ndugu matangazo ya ORTC wasulema katika kawaida sumuleshane taarifa habari ya usiku. Umhansi wa namna ya nyumeni ambao finance islamiki ya uruhusu wanruonti wahondane neze faida za heze bank ngepasi wawo utilanziani banti juu haruma muda utojoka mlebanu. Ne juma inu gouverneur wa bank central Dr. Yunus Beniman hajimiza mkonti wa dimana madhamana wa heze banki wahe wizara ya hemali na wahe ankiba ili hawadzima wanyamilie lesu alalino na rishilie gouverneur wa bank central. Ngabo produit kao raka iti haruma inti hatu yani inu paro finance islamiki kao inunga ijutsongeza wanadamu wengi washinde wahudane na ze faida za heze banki ani abo karamba faida abo yo dohunda mali yani uhunda zinu kredi sha uhunda tena inu iparo washinde wajiwafanye eze depo na finance islamiki ona namna hao ya indwaji kao tisawa na inu ya heze banki klasiki ni maana rataha wataalamu wabonze ikao banki islamiki wasaidia serikali ya Komoro ili waje hunu banki centrali waje waone sharia rilonisho namna je sharia shinu au sharia dashira lazimurishi tinziani ili wa Komori washinde waundane na faida arma iniparo o finance islamiki. Donc hiyo ni muhimu ya huwa no wajeni wakahuja waonese wa Komori wandu wa heze banki hasibabu kainundongo za nyumeni waonese namna je wandu wakoshindo swarifu harmansi inu iparo o finance islamiki. Wanwe karaba finance islamiki fasira wotsiloka abo inu mali joko ka na wandu maisilamu bahisa inu gerugumi yao sharia sha kisilamu sha yo rumishia armatsi zinji kawata zinti za kafiri. Ye hatua ya tomhono ya vzia le juzo la heze sashe hata mpaka dava hake janji ya nziani ze sashe na zana zinje za plastiki ngazi wagizi wao hawenji rongo ikao ngetangao harmo mtomo manani wa hulanga. Ahmed Abdalla Huseni na Ibrahim Kababwende na utasi habari Hamida Ashatamadi haruma melezo zaidi. Ye hatua ya tilwanziani ya humziyo maagizo na nomhulo zindu za plastiki huja isi sashe inuitilwa mhono itarehi 6 ya juema haziwizidi na 10 mfukare. Niyo, injia nziani itarehi 5 ya Oktobro. Ni madhumuni ya heshari ya shinu, dozi makatu yeze plastiki hauhifadhi ulanga. Haizo, hukuma nziro zikalantiza emru utojo stehi ye sharia shinu. Amma, izoratanabahi hatanabaha komri ya renga wa hukuma ulawana nele suala linu. Wana wa mahaminane huida mahashirini na mitano wabaki jumauhuza eze sashe ili utahamaisha yebaketi wakati yemadhamana wa amrisha hatua inu ya njianziani ili ukaza kifu omhuzo ezana zinu ili huifadhi ulanga. Omrumio ze wavu zo umenya ulanga wa baharini na hunu Komoro baando ya walozi ngwazirumia hamu njindo kwa ikao ketuone hadito jema no wasaya Jawad Abdungur ni komelezo zaidi. Ya Komori ngiyo miongoni mwezi nchi za bahari Hindi zilio na utajiri la maadini ya baharini. Hukao walozi wakenezana za ladhimu ili wafani hazi haundo ngeruhusu yansi ijitoshe maadini yanu tibahi wahifadhi wa ulanga wa baharini. Filenu ngiyo hana uzinji ngabo file kao hamandeli mzonesa unyi daula nga mzijora hana si ikao zominyo ulanga ngabo file kao zoza periodique hamando wakatalo nuo mwa deme hata Desembre yabuze wavu kao dezirumishiao nezi wavu zinu haukazi nunga zendao harumwa metra majina maeli hunda metra jana majikao liyakobo nsini yabu katsushindo kumea lesansa yabu ngazirenga ufi passage ikao wakatalo nuo zemfizwa barzamba ukaziti izo mfizibirao hawakati mwa deme hata mwa de Desembre abo deja ya sazirema abo deja kastuko barini anwaba kabati harumwezi wavu zatu zinu kabati wavu kaungio barini haurenga mtsungu na nkule hatoshinoni kamna uziona mtsungu zilarkorenga nenkule wavuba nuka uzorumishia shazorumishia hamakati zorumishia o large ani wofanya hindu shambao deriva izo file kaunga ziko harna harne maji Saila mfibira o hama tombla wanafelila wohuja wareme wakati o warenge shamfika ungazikomea ule sansa
izo ngarizi yao nano wananyasi kao ofanya zazi hizo ngasijumwa ushindana ndasina au atasupare daula ili wajo wadunge hobarini wa wato Ulozi inu mingoni mwezemba wazisaidia au yankiba ya hensi. Baada tabu hizi zafanyi ilwanele kungumano la dunia lihafidi hanaone shahula. Hau wasto wahe barnamaji ya sofishi ya huma haziwiziri na kumena shenda. Ziweni siwa hukawalozi ziwizira ruduanzi wa harumasha idara shahulozi. Bandu ya haongwa rumi yao yefile ili walowe zenfi. Taratibu ikao ngemenya au ulanga. Gani leo ni taarifa habari onesa ukaya hifadhi no birilizi harumwe mabare ikao ngabo majumba ya msomo mabavuni ndo toramu lilo na madhamana wa hezeli kolizino na madhamana wa huwana ihonzuani bandu za madhamana wajusezi twa ili wundihesha wiru mafaka dhahili suala linu na o wahisa watazinji nziani na dunge mele zaid wadzima no watasi habari wa ortesa daraja ile siwa la njuani. Dhamana waljumba la msomolini kasa za jitihadizo kwa uyonsi ya usahilisha umngilio magari lera zahazi. Imbawa ya hifadhi ya pareni yoka vani vavo na vavo ile hutawa za ajali za pareni. Quand même va officier ou la gendarmerie, ce pas des polices municipaux qui sont là. C'est la police soit fait à gendarmerie. Donc rimushtaki ntongwe na mushtaki tabasa mwezo wantu wajaangalia simezaditi na yeye lazima uelewe mbenzi yao msijo ntwalka huno yani hiyo njia ya kashnamna c'est l'école qui a financé pour mettre à bitumer et ntongwe pia pour que faciliter toujours l'accès à mapara harmonique. Utsaha msomo wa wana kawakensi harumwa mvamzima tu jitihadi zisilazimu zifanyiwe harumwa imikabala yonsi pia iparela pama ulo limenyeha islazimu langaliwa hau haraka hai huka ya zingama ngengi ikao del parelini lilonazo na ulo vuvira magari na wanadamu wengi minhum wafanya hazi wa soneleki balta wana zoni wale kolneman na wantu wangina wapashiao magari huendra harumwa ya malago yao huendra na huzina. Karazmani kama lekolini déjà l'école de Boavu mana ina wana zoni pia yangu maternelle to para terminal karazmani kama wana sécurité ya wana tawani yani wana sécurité mavareni ya hangalia magari c'est vrai wafanya jitihadi wana asubuhi wavoka sécurité era mola wa alini kava sécurité donc surtout fini danger ilio de hubahanu wakati setu kwa watu wala wale kole wazadi wa wana wasomo harma ile kolneman wanrisa hutangia fuvulamali hautaha warengeleze parilini na hutaha wanyawangina wawasaidie rifanya jitihadi yonto rako vuta shorako para rako vele hashorako rako para wantu washindi walifanya leo sijua wakati wavua tujuru pare lamba pare la kusudi vua we imenya tujuru donc para mbalbuha maganta abo labda linde zivua zikome vorjo rangalia tongo za ngilate azma nyingi ilazimu stulanziani ile hujadidisha ihifadhi ya msomo ya wanazoni. Ze nyakati za mwiso zinu ajali zinji za mndo ngazi patani hao. Harumali jumbala dzihiro la mompera moroni. Ngawala hikiwa wandu wenji wenda mandaya ze nyakati zinu rahane makati ya vira. Goinunde maana ipasao ze hadhari. Zidorengeshea namna njema haujihifadhi ineze ajadi jazinu rahandrongo ze javira. Salima Ahmadana Salimu Ali ratiraka wende na utasi habari. Kandelao ni taarifa habari haunesa wakaya baada mudavanu wandu wakawienshi ujiro wahe maduhuli ya shahula ya kangu harumali siwa la mwali ya makatianu wajihunda unzuani warihushu homjio wamelika ibali ya winji waheze bidhwa mfano waheze ndrovi na zasaya ndongo ikao ijibia mahususo wana wa mwali kao ngwendeleao ni misomo ya hao harumali siwa la njuani na rudunge mele zaidi. Markabu irongolo masungi idemedza harmo ilashtia mtsamdu na wengi wa maandini ya zaula. Markabu yangina islinda idemewa jau na maduhuli. Habari kao wanazoni wa mwali wasomao hununzuani
watotrampu muhaivo ikao ujama wao utopara uwaveleshe zindu za hula ntrovi nadzi na zasalia desvahulao la shtejuvani wantu wakorongoa amba markabu zibwala pia lishirika la bandari lisrongoa haina mnaini zo markabu zikamba lezilo mwali zene kazi sija hunu zina msafara kasiru usula bani zivingi mapasaje yala mwali harmwa muda nontu wangalie ulana na maradi kamba deria jopi amba yavavu harmwa imwali beka vasi markabu itoko onsia lazimu ila umwali bani iziwa manasi karapara kartasi wala noti ukamba rizie markabu morde mba isingie jitihadi za serikali za utaha wabalilie libungu listumpie harmwa masiwa ya salia kazapara vahanu mzuani wantu wasikwa na uwade wasenda na huzidi na zimaiti wajau kila siku ngandi leo ne taarifa habari haurejeri unisaukaya zinyakati za mwiso zinu ajali zinjiza mndonga zijirio harumale jumba la dzihiro la mumpera moroni ngabala hikiwao wandu wenji wenda mandaya zinyakati zinu rane makati ya virango inunde mana ipasao ze hadhari zidorengesha namna ya lazimu haujihifadhi neze ajali jazinu rahandungo ze jabira. Salima Ahmadana Salima Liratiraka wende na mtasi habari. Wandu mengomine na wane wahava shinu deshe isabu ilopitali ya mumpera yani ndahunu Caritas ya Moroni wahondana nao wa mwezi wa Desambro maziwizili na 20 rangu de tarehe 4 uwasuli tarehe 15 ya Janvier ya homa haunu wandu mengomiraru na wanane do wabehwa hunuiho harumwa panza lansi hukume na mweja hisabu shilo idziro haku yalavimu o wandu onsi warengelaiti neze ajali zinu ziparehani hao hamwa ndudu wana watiti mana wadu wakonja hakuyu ngeno wadzaze wana watiti refanye jitihadi resurveyo mahali kaundo ronso zindu za hatu mfano fubalagashi mfano termosi mfano ubuchai ani hani mbandri kaundo ya mro mana wakati kaundo rojoko ihansi rifanye prudence mana wanatiti mwana mtito kasinakili yani mrongo itu anzarenge katsujua ajali na itu ajali wadzaze zinongo kaundo na jua usia hopani ra wadzaze ronasho hatu hamwando wado sana wawane nezengu ondra jinraji hama mabubu masaluva ani zengu tsazile ka ondra jinraji haswa do ka ngwa romia wa mafuba ya gashi manange kiru mrohanya milia hunu ngwangalioli na balanga bojinraji hodingoni enguo irenge hokajirande konti dabo shengo yenuka wakati ka ndo jirande konti ndo trotare sahandi so vua yeba sababu ya hompandro wa hombo wa ho wakazi hindini anamnaje ya lavimu wandu wajibaliye iliuwana ne hatwari ino mbongo na kalitezi njinga bwabo hamajamro ngabo bwabo hafubalagashi ngabo namna zinjwa imarendo angalia imakatia mwiso yanu wandu kaundo wa domine haku haswa wadzaze ngekode lefubalagashi waima wana demaji shahare ndo angalia periode mwiso yanu lefubalagashi li domine hakuyu olihode zabaki tena zipari hani hayauka uomrumio wahe mafuba ya gashi mengoni mweze sababu za hombo waho wandu hawakatikao owinji waho wakazi kwa tujua uyenshi watina urumia ya mafuba yanu holiho dezalaiya yauka owandu wenji ngwabao hasababu ya he mafuba gilavimu owandu washe walio mabani warengeze hadhari za hao zonti ili uwunguza na uwana no mbo waho wandu na uhifadhi uwana. Mva wasaya wahe taarifa habari wandu 6 wangu harumalesiwa ala mwali waswili hungazi jaye jumainu hauhele ya harumashetu ashambo ashadza hajula hambu baade polisi ujuliziwa nekozepo wawe harumale jumba la dzihiro la ihomoroni mbuweni ili utundwa ikakwatina le bungu la he COVID-19 na utaha wakayuvenufu harumale suala linu na rishilie mzima mwingoni mwema dhamana wahe polisi. Wow, arrivé deti Hoani, Mweli, Léo, 4 heures du matin, et quand Hainamro, Hakauliva, 25 000, 50 euros. Wakasi, Taboyo, ça 50 000. Wabaliwa, Wambaye, Commandam Gazija, Hakongwa Shingazija, Sha, kwa tumjua dina, kwa tumjua mdahuvi. Donc, à mon endroit, Wakaya, Wajoyezi, Wafomboni, Wambate. Bon, Wandroanoa, Bada, après les enquêtes, waeleza ukawakotsaha ngabo wanzoende Dar es Salaam waili waloneze bie wanzo pashie le 17 ngabo wanzoende Arabie Saoudite le 21 ngabo wanzoende Mayotte le 17
ngabo ye wasita mwanzo de faransa ikao haka vacances vanu mwanzo de faransa le 21 vugabo honcho angar da vivanu na ulindia ze amri za he ma autorité judiciaire et ma autorité administrative inshallah abakio hunu angar da vi kwati ala quarantaine wa hansi wa garde à vue il est tout de jouer ritsahe réellement le commandant parce que on doit lo muhimu on doit bali yao wanadamu wanu walujahun Zembawa za hifadhi zita barnamaji ya mihashirisho nziani ranzinde ya huwainu juma mbalilio nzia wadi wa coronavirus nao wakaujihunda harumale jera la jando ihomwali iliueleza imaraia ezabidi wafanye hawana na msangayo wa haraka wa huwade. Husaini Abdillahi Nazari ya Madikasi. Imiji yonsi ya aljera la jandulino yande na obirliwa na imbawa ya hifadhi ya huwaino. Rangu Zurdani hanyamada haobirli ya harmo muji wankangani ata itamia warumishwa hazuano wazingiza ilu hashirisha wakazi walijeralino hawahambia kakila ajuonao na alama ya wadu wa COVID ajitekeleze ya haraka laptali uno do muhimu waizi hazizao zino za mhashirisho. Ngariona kayo wandungwa ile wao wandungwa jibi wao na sisi watu ngarifurahiwa akaya ye message ngaipase undo rihunduzi ndongo ikao wakanizo yabo ndo kari wa yeshelezize ai bwana rwano niyo abasa de bwana yaho wandu walua wade ikao ngwabaki ho malahoni geladime mara ya warisaidie haini mrulo mwade yabaki ho dahoni ya tonza ndo lapitali warijuze heni nze numero 2 zino de 118 ya gendarmerie ne 17 ya COSEP ili rijeri warengeri waviho lapitali yonde jori saidia ritoe wale ili jera la jando do mkabala wabili warema hanguvu na uwade wa COVID-19 uhashirisha imaranya ulawana na umrengo za azma za ujihifadhi bewa jau na ufanya tabuhithi wa iwanru watuhumilwao ukangwana uwade wa coronavirus iyo ndrongo ikao ishukuri wao hauta hawanru wa hui ziroho nena uhifadhi imaranya zino mengoni mazihazi kao za tulwanziani zifanywa na imbawa ya hifadhi harmwa wakatuno wa uwade wa COVID. Hefikrenu hiyo hunmoroni zembawa za hifadhi sawa na makungu manyumenji zitakabombonzi iliwana na mtambali yo hopesi wa coronavirus na wonga ujumo jikurubisha harumwe majumba ya msomo ilitanabai ekazi azma za ujihifadhi gazete hilwao henamna ya lazimu. Mariam aliridhwa ni mapicha ya Ibrahim Mkababo. Dohari maele koli ya fundi Abdul Hamid mahalani kao yembawa ya hifadhi jitekeleza ili ushuhudia ya uka zianzima za ujihifadhi no wade wa corona gazistehilwao izo watanabahidoka umkazo shebambua ngiyo wajibu nombano panza ngiyo mengoni mwezistehilwao harima wanazioni ni madhama na wonzi kabla ya vanu ya hifadhi ijitekeleza harima imisihiri ili uhashirisha wakazi harima umuhimu wa ujihifadhi no wade unu. Anzo rifadho wandu forke sur le terrain réaliser risindri. Yako ikawajibu leo wardiwa nje sur le terrain renjarma za likoli iliwa sensibiliser wandu pia ilize nongo zinu shida zike na vuho wanano wade unu abo mzungiro katsunu moroni bashadar maye kamil abongaro mukaya wandu gwajele yanzima inu ya hemba wa ya hifadhi gejo hendele ya harima zelikoli za henzi holiho owade nguo ya waziri wa hezi habari za ndani haonesa ya uka ngio wajibu hosoni mwao ya urenga zianzima zonsi ili uhifadhi wa wakazi. Honvanuo wa humwanone COVID-19 warumishi wa COSEP idara ya taifa ikaushuhulia no wakazi haruma wakati wakafa wa Croissant Rouge na wa polisi ya taifa waendelea na hazi za utawrahafu haruma emisihiri taratibu ya ujadidisha zinamna zonti za wana no mtangayo wa huwade na rubunge mele zaid wadima na Alia u Ayuba Abdalla hawenshi mapicha ya Ibrahim Mkababo. Wanruahazi wa COSEP hauwadzima nuahe Croissant Rouge ya Comore nuahe Police Nationale wajitsanganya hauchini ya urahafu ye misihiri ya jumwa waka ya mabaki ya matanu wende Itsandraya Moroni lebavula bambao na miji ya Saya
ye waziri wa habari za ndani hendeno wonesa wo muhimu wezi habari zinu ade heli mzijua kae nsine dunia kamili remwani wade mziro alafu ikawajibu heza maronizo rengezi hadhari rifadhe maraia ndo karwe misihiri siku wa juma huku jawenji donc renge mezuri kara nzi hola itsandaya hunu centre baba wanine hambu leo garfu operation ya desinfecte misiri pia ili ya ushinda rijibu zanzima ikawa raswada ula renge hena msihiri uhosi wa mahalani honsi ye miswala wa jau irahatiwa namna ya uka wandu wachawele bungu la corona yelewa ukakabanu kanozia mwa centre basi mwa moroni basi sha tous les vendredis ngadwe seyeri fanye harma imiji mitukufu ya baki ngadwenda tambajini hata mitsamiuda taihopi yanga ngadwe panuni ngajofanyisha hatse na nzuani ye operation yinu na maudwe kamgwa venze wananyasi wa mwali wakati wajoka lawa harma confinement ado continue mwali tena ino azma ya uhifadhi wa kazi hawo ikao uwadi nga urenga mvu iyo wajib mahalani hutanganya wandu wenji hudora hatiwa daima harumwa mabavumenje helisiwa la mwali azma za wana no wadi wa corona zinjianziani howani harumwe komuni ya Mombasa mashababi wa humjiunu wajini kai wajibu ya usonya mask hauzieneza homalahoni ili wanduonti wakejuma ujihifadhi wajau barnamaji ya utaurahafu ifanyishiha harumwa mji wa Ambate na dunge maelezo zaidi. Nge muhimu kakila mru adunge zangazima za utinia baho wadi wa coronavirus ili ajihifadhi ahifadhi na aliyo karibuni mwahi. Wana amba afadhali ritsanganihe kihoani atashinde omwe rihifadhi na sadi. Donc baba diarchi anziani afira kashine no ile lisonye wasonyewe donc hawasuja ueneza pia imjwa hoani kashine baisha ni izmask zino kazi sawa na izmask za lopitali ama ngezisaidia harmo mjihifadhi na umtumpio wa haraka wa wadi wa coronavirus. Majeni wa mujuno do hima mba ilazimu hai situation namna ilio wandu wa hifadhi mtandalio wa libibilino harma jera wamitire tungu muhono fikra yo tishadidia tu toala hangu fungu na shinda ataliovano rehenti instance ya majeni wa shughuli nao na mti obaho da wadono harma jera harmo mujuambate ushababi utangani hawajau haupangi hana baadhi ya wandu wa Croissant Rouge hausaidia iwakazi harmo mwano na wadi wa coronavirus rangu mgio harmo mujuambate mashababi wahimi hauhosai magari na imento yangia umijini wengine mwemalaho yambate yande na utilora hafu zino ngezone sawe namne wakazi wa mujuno waelewa iza hatwari zilio na wadi wa coronavirus. Jo pia iduna hiwe hafili hana wadi wa coronavirus mwangia ngo pia za habari mbali na mbali kamba wanada maongoleshi hao na wadi unoza ndata wandu wafao shisabusha mwiso shilio na libungu la corona huno mwali ngeshisha ushukuriwa ulawana na makalma ya mwiso yatekelezwa na wizara ya isuya harmwezi lera 48 za mwiso zino ujadidisha izanazima za tolwa na wizara ya isuya nge muhimu ile wandu wazime hati wadi wa coronavirus harmwensi. Rika wenshie solti ya hadisati alitamone mapicha ya chanwa medelamena. Lekungumanyo liwana ono mwanono mtangayo wahe corona harmo mra wa amoni mwa mji ifomboni mwali. Hawadzima nuwana hao wa jihundra wa Ufaransa wafunguye masa iliwana no mtangayo wa haraka wahe COVID-19 harmo alesiwa barnamaji ya weneza zana za ujihifadhi no wade endelea harmo mikabala mbali na bali. Zaharia Madikasim na chanwa medelamena. Kakila daho lende na uvolwa maski, sabuni, nena zana zangina za utia urahafu. Azma inoi shukuri wanawekao wadana upara umsaanda unu. Asirijibu wanaiwanatu, rifurahi, rije mnezi Mungu atojalia shamashino shidumu kamgu avenze, shike, shifa nshatuwa mojana mnezi Mungu, wahima warisaidia, haukamba wadono mnezi Mungu auto. Wana watu leo wahimi hauto wa msaanda wa sabuni, wahimi hauto wa msaanda wa skashine
na hau hana hau na wafanya jitihadi amba kula mtu apare ifumvuye la riziki yahe auta usaidia iwawade walio amana lopitali ya seashiri ya Fomboni ishikao shishughuli hanao na uwana na uwadu wa COVID-19 armomramon mwamji wao pia aina usiku supu la legumu nena nkugu hauva iwawade ili wasahilisha harma umlo wao ifikra ripara haiwanru kamba wainshuho lopitali hau kamba wandu tisa sawa mawadenga mengi ukamba wandu walo nao jetsangania na COVID-19 ngo kamba dushinda wa enziro ngo kamba dushinda wa enyangu faima huwa singersahilisha wapishi yao hauveleshe die supu shahulaleje kwa washinde wasaidie mbavi hawatia nguvu Zanzima za mjitoleyo wa wanadamu wano hausaidia iwawade walio na wadu wa COVID-19 ngezengezi hao kakila usiku. Mauride helirizi wao ukania moja udaya lulu iwa Komori ngelazimishi wao wajadidishe zanzima za mko moja ili wandu wawane na wadeuno ikao wandu kasuona. Le kungumanyo la skut ya taifa wazima na machama ya maendeleo ya makungumanyo ya kiranya ne malaho ya makungumanyo ya kilemengu yaliyo vanti juu watanganyiha iliwana na COVID-19 harumayanti ya zijirio zinu sheka usukani shaile chama linu gashparao wandu wonti wajadidishe zinamna za waruhusu washinde wagabili ya mbwana ili uzima hatu ya coronavirus harumayanti. Mwalimweze nongo ikaori rizihadi se biro nationali renge mesuri yabo riparo ananyasi walumwali biro regional ruamba kanga bido wanashama wao waskutu wakema sensibilize iwaho wade ze grupu belna beleza shwa samwali warengeze nongo ame wanjia harma sensibilisation wanjia harma mijia hao ni malau lo grupu wanjia harma mji wafanyo sensibilisation ili wahashirisha wakazi kaya Allah uwadengu shabadi ya wahendelea wadiwanda wenjeza ye corps medical ya he l'hôpital kawo hansa o wawade wafanya apeli wapareskut wambaka wa johanza wasaidilo hokaya ye personnel ya haungu washashi yode epa ya mwado ikawa rifanya ya bili rija baada ze emisada niso waswili wajawa nikiwa waandisa desinfecter harmaze lieu public ne malaho ili surtout ndahule kao uremo haku no wade donc abasayino washindi wa maîtrise ngamjosbuti wa maîtrise ye situation ngoniyo ame ngwa contrôler bata basikanga ndo angalia zila nyafati za kado jiri haku zisazivungu zambabi donc bando bani kaunga rwasulio estadika unga Ye la meri ya Moroni para watangazaji habari harmomonano ya Hawainu ne madhumuni ndeze azma wazitanziani mahsusu harumo ezindu ili utini abaho mtangayo wa he coronavirus harumo enti narishilie mzima miongoni mwa madhamana wa la meri ya Moroni. Zia hadharura ya la mashuhuli ya majilisi yemidhahirisho na hizo ni tsanganya wanadamu wengi yabonga upande wa heze marché tena il faut renforcer wandu wahuzao wa intervenir hiyo pia anzo wajua kaya emeringo jorengaze domana za hao kabati ujojua opere activité hiyo ekakatina ze conditions ze gel yakenizo ne notiaze ze kashne amade namna za tsapa haruma ila daula yabo pia karamba de marché yabo ngabone ze emisihiri zihadari nda zile serikali watoa gadajo shinda deroger izo edaula wafanya shaheka exceptionnel zinu liono kaya fori renforcer ces dispositions wandu wa sane wadota wazamo hao hava ya daula warenge ke dharura bweseye eka orumia mshana shari johanza wandu watirumie ze lieu Gaboze restaurant, gaboze café, gaboze zontipia et police municipale, gaboze créer la brigade mobile pour que on veille ces dispositions ISO, moise l'école université pareil, des consignes, des fanichés.